bamwandikiye letre urwandiko. Hari inzandiko twandikiranaga twebwe twapataniye ku nzandiko. Twebwe nishoge twapatanye pana ubunyine kuri WhatsApp. Twapataniye ku rwandiko kandi ako kandiko kashaga mu ibanga rikomeye. Leo tarehe 19 mwezi ya 4 mwaka wa 226 natoa salamu sana tena sana. Barua si kitu ila kuonana macho kwa macho. Ariko twapatanye igihe cyiza mubegera. Naho ubunyine abantu bari mu kubonanira kuri social media. Umuntu yacitse amaguru akamwohereza igice cyaruguru. Ujya tubuka ku ndege bakabona kera. Atase ni wowe napatanye no. Ati sinjewe. Ariko twebwe. Shabaya barua. Duweze Imana icyubahiro. Haleluya. Titwavuga ngo amen. Senakeribu yandikira umwami Hezekiya urwandiko aramubwira ngo uzana abana n'abagore n'intama n'inka mbajane mbategeke nimwanga nzaza je nyine mbizikorera. Ariko nkunda abakozi b'Imana ye abantu bagira kiburi kitakatifu baradushoboye. Abagore baradufite gucya mu kuboko kuri icatashigikiye. Abagabo umugabo umwe ngo baragiye mu nama baravuga ati eme dutanga inka. Aturatanga inka wewe kurya ku muryango nawe uratanga inka nawe reka ntango urugero kuri kiriki ngo bagera kuri uyu mugabo aje nko gusoka gacage bavuze ngo inka mugende mubwira abagore. Aravuga ngo ariko eme ngo mwibeshe ngo inka mutabwiye Tereziya ntayizoza. Ati mugende mubwire Tereziya inka nisoka nawe muri aho ngaho ngo ndagiye hari inka isokiriye. Inka itavuye kwa Dia tanka. Halalala nibimenyekane ko ari wowe Mana gusa tayindi Mana iriho ihwanye nawe izindi tamirimo kandi imigambi zigira tayindi Mana iriho ihwanye nawe nibimenyekane ko ari wowe Mana gusa tayindi Mana iriho ihwanye nawe izindi tamirimo kandi imigambi zigira tayindi Mana iriho ihwanye nawe. Ariko haleluya ni nziza ye. Haleluya. Izayumva abantu babiri. Haleluya. Izayumva abantu babiri. Uku twese turateye ariko abayumvishe ni babiri. N'uyiteye n'uwiguyeho. Bantaba. Kadusubire. Yeme mwokagira Imana. Sinzi uko ibintu bigenze. Ibintu birakomeye. Imana iheze umugisha umukozi w'Imana rwiyereka. Tugiye gusubira kubyinaho gato. Tuzineho gato nimara nanje sintinda. Uyu munsi ni ngumunsi utari wo kurondogora. Kugira ngo ibintu bigerweho. Hari kibazo paze. Gato. Pastor arambwiye ngo ni gato. Imana igweze umugisha musho. Rero kiriya gisirimba bariko zina nagishize kuri rwiyereka.
kandi nanje sinzambwiriza tutabyinya rero tawe mvuga umuntu watwa n'umwuka gusa nuko ari mukuza n'abandi batawurimo usarira hari abayumbe basaba abayumbe yuko abashitsi baje hano na Kivarati babazi ariko kubera ko abashitsi baje yasoneshaga huzu nawe akamajaho nawe yasonesheje ihuzu bamubona Jean Marie yahageze Imana ikweze umugisha Jean Nyamushoshi naze pasa Nyamushoshi gwiyereka ari eko ningaho sha ta 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 nuko turinde tusoka Jile urakaza na Paul cyane inshuti yanje Kasile barde bokala kaniniza pasa kala buke uzamuke Imana ibaheze umugisha Imana ibaheze umugisha kweli Imana ibaho umugisha asante papa abacamanza yego 15 umurongo wa 16 DJ we unzamureho turebe ko bari abaririya nabo bumva abacamanza 16 umurongo wa 15 ay 15 umurongo wa 16 umuntu uzi gusoma neza natusomera pasa soma subira aya naho gusa
nuko Samusoni aravuga ati Samusoni yubura amaso aravuga ati erega umusaya w'indogobe, yego umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, ni ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe, yego umusaya w'indogobe mwicishije abantu igihumbi. mwicishije abantu igihumbi. Amen. Amen. Ndashima Imana isa umwami wacu watwemere kubana kivara aha hantu mpageze kabiri. Imana ya Abrahamu na Isaka idakiranirwa ihabwa icubahiro. Shimiye abashumba bo mu itorero rya Shalom. Shimiye abashumba batuye kuri uyu musozi muragira zino ntama zose, ababishopu, abarevera. Umugabo umwe wacu baramubwiye ngo mwaramutse pase, hateza ka revera ugasigaye nyoko mama matitire, ariko kandi ni meza. Abarevera, abavuga butumwa, abarimu, twese Imana yagiriye neza mukemera ko tuba kuri uyu musozi mukanitaba. Hari abantu bazatumira abantu bamara ntibitabe bakarema impamvu, kandi izo mpamvu zidakomeye cyane, ariko kugira gusa ngo bama banetraliza abashitsi. Mwebwe mwatweretse urukundo. Ababishop bari hano nibo babyeyi, murakaza, n'Imana ibaheze umugisha. Ndashimira John kuko yadutumiye mu bapasteri bari kwisi natwe tubamo. Imana iguheze umugisha pa. Ukoze igiterane, si wowe ugikoze, Yesu adukoreye igiterane cyiza. Wowe ico wakoze watanze ifaranga, ariko hari abandi batazazitanga. Ariko turagushimiye kutagiza ubushishe ugatanga ifaranga, ababera bose banezerewe kugira ngo tunezerwe. Imana iguheze umugisha. Ndashimira mwene data Rwiyereka, ndamukunda Rwiyereka. Nigeze kuvuga, subiremo Rwiyereka cyangwa ndeke subiremo, nigeze kuvuga kandi ahantu twari duhuriye mu giterane ndavuga ngo ariko Imana yahamagaye ca Rwiyereka n'uburyo gisa. Murabona uburyo gisa kiriya kigabo mwakasho, ariko gukiya gisa gutya azaba mwiza nkaba numva ndahwereye. Ejo John yaratubwiye nejo ngo yarazi ngo Rwiyereka ntamasagira. Ngoye si kuwa gatanu niwe duwe ngo yarazi ko Rwiyereka ntamaso, ariko kuri ya maso yiwe ni manini kandi arahona. Rero Imana ihabwa icubahiro. Ndamukunda iyo baduhuje kuri ya fishi nzanishima. Uri inshuti pa, subiye kumukunda. Ndamubwiye ngo ubunyine urabwirije subiye kugukunda. Nukuvuga ngo mureke tugume dukunda kuko nta piki yo gukundana iriho. Ndashimira Nyamushoshi pasteri, ni inshuti azazi wacu tukamwakira. Ndashimira mwene data pasteri yari ejo bundi yari mu wanje, yari yaje mu bukwe. Imana iguheze umugisha. Ndashimira madamu wanje nawe karankurikira ndabizi. Twagize ikibazo mu rugo turwaza umwana. John yari yavuze sinabivuze, nabyibutse cagiye ubivuze. Ndwaza umwana ariko kandi mbaye ntegura ivuga butumwa. Nukuvuga ngo naje avuye Kigali ku bitaro arambwira ngo wowe wibindi ndasigara ndwana nabyo, tabara wowe uje kumwivuga butumwa, kandi yarababaye. Rero ubwo butwari nawe yakoze, ndagushimiye ndagushimiye. Hari abagore bazabakora bagakuja mwivuga butumwa akagutambamira, ariko ndamushimiye. Rero Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Mwene data yashimiye aba protocol, ashimira umudamu, nanje rakashimira abandi bane. Ndashimira uriya mugabo, ariko uriya mugabo azi gukora protocol ye kwicaza gutya. Sorire, hari abandi ba protocol bazasenge abadiakoni utazumenya nimba ari umudiakoni kuva bayeho ntarasirimba, kandi umudiakoni ntazanezerwa. Umudiakoni nubona aranezerewe, subiza mu ntebe abo mukristo usanzwe. Umudiakoni azafata agakoni agakubita abantu babasinzira, ubwana bwashakuje. Twabona kuva mwari mwabona yicaye. Imana iguheze umugisha. Ndashimira uno bupapa ube nkugira cyawa. Ndashimira mugenzi wawe uri haruguru, gira gutya. Ndashimira mwene data turi mu muryango. Imana ibaheze umugisha. Batwitayeho na Daudi. Usare narize ngo Daudi n'umwana w'umutesi ndacewe kwitaho. Ejo bundi nariko mubwira ko nabonye akora ibintu neza. Imana iguheze umugisha. Ubukwe bwawe namuhaye inka ndakindi nje kwishiraho. Karayinyishuza umunsi nayibonye nzayimugezaho, ariko naramubwiye ndaguhinga se kurakwa nusha gukwa inka yawe nzayiguha. Narayimuhaye
kandi ubukwe bwa Dawudi buzogenda neza. Hari igihe ntoza ntaje kuvuga ibintu ntazokora. Rero mwese ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha, nshuti n'abavandimwe nabonye. Rero reka nanje niruke mu magambo make kugira ngo tudaje gucura umwanya, kandi hariho abantu bashima, hariho n'ababyina n'abaririmbyi bambabazi nabo bavuye. Mbabazi yavuye i Burundi na Moses. Komoze Imana igutamitse igitaramo n'agashiki kacu. Imana iguheze umugisha. Napoleon na madamu na Kazuba n'abavuye Mbarara, Kado na mwene datariya na mwene datari, Imana ibaheze umugisha. Patrick, Imana ishima umwana wacu, nawe kukubona ni byiza. Yeme nabonye nitwa Cubahiro Michel, ndi umupapa, mfite abana 6, muri abo bana 6 washatswe 2, mfite abuzukuru 4, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Rero nanje ko ndaje kusatira basaziriye, nanje ko ndagenda amasaza nagiye. Tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru y'imbaraga zima. Imbaraga zima, imbaraga zima. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebwe tuziringira izina ry'Imana. Titwavuga ngo amen. Titwavuga ngo amen. Imbaraga zikomeye, imbaraga zimira izindi imbaraga, imbaraga zibeshaho, imbaraga zigira umugabo umugabo, imbaraga zigira umwana zikamugira umugabo, imbaraga zitari izi imbaraga. Oya, hari izindi imbaraga ngiye kuvuga 3. Hari imbaraga z'abahungu bahaza ubunyine, bari mu kuja muri gym bagashika bagaterura ivyuma akazayifotoza ari kuzuma, yasoka ugasanga zino nyama zarabyimbye, tabaka icambara ishati akambara isengeri ngo babone ko yateruye. Izo ni imbaraga z'inepfu, kandi ntawe umwenda kurwana, nushaka uzishireho, kurwana kwarashize. Cyari kibakwiriye ahubwo nugutabara bakaja kurwanisha izo mbaraga. Jambo rya kabiri, hari imbaraga z'abantu bagira iterabwoba, bashaka imiti yo kugira ngo babone imbaraga zo gutinyika, igitinyiro. Abantu benshi ntibasize izo mbaraga ziriho, ahantu nabayo zari ziriho, ugasanga umusirikare yabaye koroneli ariko ntiyizera ubukoroneli bwe, akaja gushaka utundi tuntu agashira aha ngo abandi basirikare baza bamutinya. Izo ni imbaraga. Hari izindi imbaraga zimaze abantu, zijana abantu muri system. Izo mbaraga nazo ziriho. Umuntu akabyina, umuntu agasenga, umuntu akaririmba, ariko akabona kuririmba no gusenga ntibihagije, akaja mu bafumu akazana amashara akayishiraho ngo ntiyagira imbaraga. Taso hari imbaraga zimwe gusa, ni imbaraga z'Imana ya Isiraheli. Titwavuga ngo amen. Titwavuga ngo amen. Hari ibintu 3 bizobereka abantu batangiye gucomoka muri izo mbaraga. Ijambo rya mbere ngo nuko abantu batangira gukinisha utwaha duto ku mugaragaro. Iyo umuntu atangiye gushira imbaraga, atangira gukinisha utwaha duto ku mugaragaro, kuzini utwatwa nitwo tuzadushira abantu benshi mu kaga. Binamu sheme mama shemeki we. Iyo umukristo washize imbaraga atangiye gukinisha utwaha duto nk'utwo, ukamenya yuko amaherezo yiwe ntazaba meza. Jambo rya kabiri, agaya ibyo yakoze. Nubona umuntu azaga ibyo yakoze Pastor Nyamusho, uzomenye yuko imbaraga zigenda zibanke. Pastor Gatare, nubona ntukibyina ugatangira gukritika ababyina, wagoye. Mwaba mama ndareba abana ni nabo bakiri batoya, nubona umumama wabyinye ariko ubu nyina asigaye avuga ngo ariko ngo bariya nabo bazabishungereza, uzomenye yuko imbaraga zigenda zishira. Yarangiza agacomoka muri korari ngo ndakuze, ngo nge ukuze. Nyina wa Dawudi kararirimba korari wakuze hekera.
ijambo rya gatatu, ahindura inshuti bagendanaga, inshuti basangiraga. Iyi imbaraga z'Imana zimuvaho asagira izindi z'ibiyobyabwenge, z'akanyanga na biriya bindi. Iyo ubonye umuntu ukarahindura inshuti, jewe nkunda rwiyereka. Iyo ngiye i Kigali nzamuhamagara ngamusanga ahantu na Kiriki na Napoleon yarabivuze, yigeze kumbwira ngo igihe cyose nzoshika i Kigali nzorya zishura, nariko niga naje ndabikora nyine. Izo ni inshuti. Nubona rwiyere sigaye nguhunga, uzamenye yuko imbaraga z'Imana zamvuyemo. Reka mbabwire abagabo babiri bakoresheje imbaraga za Satani, nimarije kwivugira abantu bakoresheje imbaraga z'Imana. Nimara nicara, umugabo bita na Senekeribu, ngo yari umugabo w'umwami utwaye ibihugu byinshi. Ngo bukeye agenda afata ibihugu, arafata ngo buce, none haja no mu kindi gihugu c'abakozi b'Imana. Atuma kuri Ezekiya aramubwira ngo sha, ngo wiringiye Imana ngo ameze nk'umugabo witwaje ikibingo ku musozi umanuka, ngo ikibingo kiza gisaduka kikamukomeretsa mu ntoki kubera imbaraga z'abasirikare yari afite. Ezekiya aja mu nzu y'Imana, ngo ashika abwira Imana ngo ese amakuru ya Senekeribu wayabonye? Kurumva ivyo Senekeribu antumaho, kandi ngo yari yamwandikiye letere, urwandiko. Hari inzandiko twandikiranaga twebwe twapataniye ku nzandiko. Twebwe nishogiye twapatanye pana ubunyine kuri WhatsApp, twapataniye ku rwandiko, kandi ako kandiko kajaga mu ibanga rikomeye. Leo tarehe 19 mwezi ya 4 mwaka wa 226 natoa salamu sana tena sana, barua si kitu ila kuonana macho kwa macho. Ariko twapatanye igihe cyiza mwebwe naho bunyine abantu bari mu kubonanira kuri social media. Umuntu yacitse amaguru akamwohereza igice cyaruguru, ujya tubuka ku ndege bakabona kera atase ni wowe napatanye no ati sinjewe. Ariko twebwe shabaya barua duheze Imana icubahiro. Haleluya! Titwavuga ngo amen. Senekeribu yandikira umwami Ezekiya urwandiko, aramubwira ngo uzana abana n'abagore n'intama n'inka mbajane mbategeke, nimwanga nzaza je nyine mbizikorera. Ariko nkunda abakozi b'Imana, abantu bagira kiburi kitakatifu. Ngo aragenda ngo ashike mu nzu y'Imana, arasoma urwandiko, asoma urwandiko rwa Senekeribu. Imbaraga yari yiringiye ntazo zari ziriho. Abwira Imana ngo wabonye urwandiko Senekeribu yantumyeho, kora iki? Aramubwira ngo hamagara sekreteri nkubwira amagambo wandika. Sekreteri araza aramubwira ngo umwandikire ngo abakobwa b'inkumi b'i Yerusalemu bamugaye, ngo kandi bamuneguye, ngo kandi bamujungurije umutwe. Nimba hari ikintu kibimuze nukunegurwa n'umukobwa. Urwandiko bararurasa ruragenda, umusoda ararutorashira umwami. Senekeribu ararakara aravuga ngo ariko sindabona umwami. Abakobwa tiyavuga n'abagabo ko ari bo bansuzugwe, aramubwira ngo n'abakobwa tiwosuzugurwa n'abagabo kuko ntambara gufite. Ngo habe nijoro afata ingabo arazizana zizunguruka Yerusalemu. Ariko imbaraga z'Imana, Imana ibwira Ezekiya ngo iri joro nta musoda uheza, abasoda bose bibare baje mu ngo, ndakora uburinzi nje nyine nduwiteka Imana ya Isiraheli, kandi baryame basinzire bagone. Mikayeli aramanuka asanga abasoda ba Senekeribu baryama, ngo aniga umwe umugenda, kandi nta watatse nta nawabaroze nta nawanishe, yabanize muri silence. Ngo amare kubaniga bose asiga Senekeribu. Ngo arangize mu gitondo isake zazibika, yakoraha agasanga mayite, yakoraha agasanga mayite, yakoraha agasanga mayite. Ngo arirukanka ngo aje gushika mu rugo asanga abahungu biyo babiri, atase ingabo zisize, ingabo zapfuye baramwica nawe kubera imbaraga z'Imana. Yiringiye abasirikare, yiringiye abakomeye, ariko Ezekiya yiringira Imana. Ninde wabakuye mu kwiringira Imana? Mwa mwiringira ibigirwamana. Ni
n'abaganji numvishije bavuga ngo umwanzi yarazamutse ngo Imana ibwira bari mu masengesho ati muje mu mwirango gusa muvuze ingunga gusa inzamba zagatibita umugabo w'abanyabyinshi niwe nawe wavugije iyo ngunga umugabo yabaye kwa kundi hari imbaraga z'Imana abakozi b'Imana reka ndeka abo ngabo nyivugira abakozi b'Imana Samusoni twasomye n'umwana wavutse ameze yari umunaziri Imana ibwira nyina ngo uzobyara umwana ibisindisha n'icuma cyo gushata kikamuce ku mutwe ngo umunsi umwe bajana na se na nyina aca ahantu intarira muconjomera arayicakamira arayitanyaguza ayisigaho ariko ntiyabwira se na nyina ibyo akoze aramanuka bajiyo baja baragaruka ngo buke yasubiyeyo asanga inzuki zagiye muri iyo ntare aryubuki aramanuka acira abantu umugani arababwira ngo niba wica barazana imyenda y'ibitare ariko aho siyo ngeneye kuvuga Samusoni yari yarahaje abantu ababisha ba arabahaza kugeza igihe bakaza bamubona bagahunga ariko ngo bukeye titwavuga ngo amen ngiye kuvuga abantu bazabananirirwa ibintu bitatu gusa nimara nicara ndatinze daho ngiye kurangiza genda hariya sha we nkugenda hariya nawe gato barahamagara Abisiraheli abamusanga mu butayu Dawudi niwe mugabo wagiraga imbaraga z'Imana ngo yumve imbaraga ziramuriye akabura ikintu afata ngo akaja mu isenga cyangwa ry'amabuye ngo akari kubiyita yamara kuruha imbaraga zigabanutse ngo agashima Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo baragenda baramubwira ngo watwitse imirima y'abandi ngwino tugutange baramujana arababaza ngo ariko simwe taya turaguha abanzi tinimba arabanzi nta kibazo ngo arazamuka bamugesheje hagati barababwira ngo nguyu bari bamuhambiriye Abisiraheli baritaza asigara mubanzi hagati babibwira ko birangiye nicogeye ngo yakoze hasi ngo afata kasaya kindogobe agakubita abagabo gutya ngo kubite igihumbi kirava niho yavuze hariya twasomye aravuga ngo yego ngo akasaya kindogobe ngo ni ibirundo ariko uwo mugabo yaneshejwe n'agakobwa k'akanebwe k'akamidiyani katakebwe katumvishije Imana umugabo wari ufite izo mbaraga turageraho Satani tokumena umutwe nuva ku bintu bitatu ngiye kuvuga nawe uri inyuma mubo Satani igiye gucankamira urimo Satani aduhiga ku manywa na nijoro kugira ngo aducancamire ariko dufite Imana itazireka ba umuririmbyi yaravuze ngo nimureke Imana yiburanire mureke Imana yirwanirire dufite Imana izi turwanirira intambara zose abasaza dufite Imana izi turengera Samusoni ngo akwa agakobwa kitwa Delila arakazana barashakana ngo kagere mu rugo abiwabo baramubwira ngo sha misiyo tuyigezeho ugende uzagihora ibishoboka kutubwira ibanga rye sheri siyiteye hano ntawo yivuga hano iki gice ntawo yivuga hari uwavuga sheri yeme ba papa hari uwavuga sheri twebwe n'inyandora Imana ngwino twebwe niko tubayeho abasore bato nibo bazabahamagara ariko ngaba bakecuru mwoba mukivuga sheri mwokagira Imana mwe reka izo ni abana bato aramubwira ngo mukunzi wanje we mbwiraho imbaraga zawe ziri Samusoni aramubwira ngo wamuhesha imigozi 7 y'inyabutatu ngo imbaraga zanje zoshira arayimuboha ngo yararyamye aramuboha ngo ahamagara bene wabo ngo nimuze mu mujana ngo agira gutya arayikubita amaze ngo arabakubita ngo habe nimugoroba bitariko shuti yanje shuti kituma umbesha kuti wombwiraho ibanga ryawe ri sheri we ngiki kintu kimaze abagabo
Gice kintu kimaze abagore, gice kintu kimaze itorero. Umukasi wogoshe Samson nawe wo kugeraho kakogosha kandi uriho. Baderira baracariho, baderira baracariho, baderira baracariho, n'aba Samsoni bariho, abahiga ubugingo bwacu bariho, abahiga ubugingo bwacu bariho, abahiga ubugingo bwacu bariho, kandi ko baratugenza. Ni mube maso mw'abakirisitu mwe, musenga Imana, Imana idusubire twongerera imbaraga. Titwavuga ngo amina ba, ariko muri tayari, ariko yeme kino gikundi nono gikoze gitanga. Nimwikubitira amashinuko, Imana ibaheze umugisha. Curo ya gatatu ngo muryamisha ku bibero, mbwiraho imbaraga zawe. Aramubwira ngo sheri, ndananiwe, kuva mvutse ntacuma kirogosha umutwe wanje, wonogosha nomera kabandi bose. Derira ngo ahamanya n'umutima we ko Samson amubwiye ibyari mu mutima byose. Aragenda abwira abafilisitiya ngo muzirindire imwe, yambwiye ukuri kose. Ngo afata urwembe cyangwa umukasi aramwogosha, ngo amara aramuvuza, Samson wahera. Samson ngo yikarakase, imbaraga ziba zashize. Ababisha barashika baramufata, baramukubita, bamutobora amaso, baramuja. Yeme tube maso ko baratugenza, ko barakugenza nawe nuko utabizi. Hari abantu baza bicara ngo ariko nguriya ngo muzamubona mbiwe ngo kuyarananiranye mwana bariho, ariko dufite Imana, dufite Imana. We nguririmba igitero kimusha, dufite Imana tabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura rangurura maze utangariza abafite, birabwira se bashaka. Dufite Imana, dufite Imana itabara, iyo dusenze iratwumva. Rangurura rangurura maze utangariza abafite, bwira nabo bose bashaka. Dufite Imana, dufite Imana itabara, iyo dusenze ay rangurura maze utangariza abafite, bwira nabo bose bashaka. Dufite Imana, dufite Imana tabara bayo, ay rangurura maze utangariza abafite, bwira nabo bose bashaka. Dufite Imana, dufite Imana tabara bayo, iyo dusenze dufite Imana, dufite Imana itabara abayo, dusenze Imana izitumva. Ibintu bitatu bizadufasha kugira ngo tidushire imbaraga. Ikintu cya mbere ni ugusenga. Omba, senga kugira ngo imbaraga z'Imana ntizigushire. Abantu batakigira umwanya wo gusenga, imbaraga zarabashize. Ariko iyo dusenze dukomeza kugira imbaraga. Abasenga ngo bazabashishira mu Mana, bakamera neza, bagakura, bagashimwa n'Imana. Iyo umuntu atagisenga azasigarana uburyoza n'uburyarya no kugira ngo yerekane amashuri yise, bagahebura. Ngo urwandiko rwa Timoteyo ngo rwanditswe ngo mu 2020 ingahe, ngo mbere ya Yesu akamanuka. Ese ngibi urabibwira bari abakecuru ngo gifite isura zitatu, ngo amaverse 400 nyabona. Numbe mbabwire yemwe, ni musenge. Iyo dusenga tuzaduhorana amavuta. Iyo dusenga umuriro w'Imana tuzuva ku gicaniro. Ndiyo. Iyo dusenga tuzaduhorana amakakama. Twatega amaboko.
uzigituma uzutega amaboko abantu ntibafashwe nta dusengesho nta tuvuta warakurubutse warahwereye satani yakwicaye ku ijosi iragukandagira warangiza ngo koma satani yaragukomye uhera neza senga musenge abakobwa musenge abagabo musenge ababyeyi musenge kuko udasanze satani ntazogutinya n'imbere y'Imana iyo dusenga satani azaduhunga akaduhungana n'imbaraga muririmbyi yaravuze zana n'imbaraga zawe uzuduhembure turakurindiriye amaso aheze yowe turakurindiriye amaso aheze yo urindiriye Imana urindiriye Yesu karaza waniyomba ndiyo wanamutarajia urwimba tuzuriraho n'amasengesho tukazamuka mu bwami bw'Imana iyo dusenga tuba tuganira n'Imana iyo dusenga tuzura imbaraga z'Imana haizuru kwangu huku chini utajiri au masikini ila Bwana Yesu aona ninatunzwa naye siku zote ila Bwana Yesu awe nami ninatunzwa naye siku zote ila Bwana Yesu awe nami ninatunzwa naye siku zote. Tuweze amaboko yenu. Haleluya! Amen. Eliya yarasenze umunsi umwe. Eliya arasenga aja mu butayu bwa mbere aja mu butayu bwa kabiri aja muri 99 aja mu butayu bw'ijana biranga aja mu 101 amatayu gusa akaba yari igihu ngo asenge ahura n'umugore w'umunebwe wari warazanye ibiheko abishira mu Bisiraheli witwa Yezebeli kaka wo gukora ibibi nubona umukobwa yambaye ubusa uzomenye ko akomoka kwa Yezebeli iriya nyirakuru Yezebeli yarabiza nubona umugabo yambaye ubusa uzomenye ko byacitse nubona umugore karatega amaboko n'ibikoma 43 amavuta yaramushize uzomenye ko yabikomo iriya kwa nyirakuru barangiza hapi nawaremera araramya kuri abagore baradushoboye abagore baradufite gucya mu kuboko kuri ishatashigikiye abagabo umugabo umwe ngo baragiye mu nama baravuga ati eme dutanga inka aturatanga inka wewe kurya ku muryango nawe uratanga inka nawe reka ntangwe urugero kuri kiriki ngo bagera kuri uyu mugabo aje nko gusoka gacage bavuze ngo inka mugende mubwira abagore aravuga ngo ariko eme ngo mwibeshe ngo inka mutabwiye Tereziya ntayizoza ati mugende mubwire Tereziya inka ni isoka nawe muri aho ngaho ngo ndagiye hari inka isokiriya inka itavuye kwa Diya tanka la nibimenyekane ko ari wowe Mana gusa tayindi Mana iriho ihwanye nawe izindi tamirimo kandi imigambi zigira tayindi Mana iriho ihwanye nawe nibimenyekane ko ari wowe Mana gusa tayindi Mana iriho ihwanye nawe izindi tamirimo kandi imigambi zigira tayindi Mana iriho ihwanye nawe. ariko haleluya ni nziza ye haleluya izayumva abantu babiri haleluya izayumva abantu babiri uko twese turateye ariko abayumvishe ni babiri n'uyiteye n'uwiguyeho banta kadusubira kandi mbabwiza ukuri iyo umuntu yashize umwuka n'ibyatsi biza bimuteka
habe n'abakristo ntibaba bakimwubaha ngo yinguriye se ngo arashari pasteur yarashize ariko ifite umwuga we tugira confidence langoleka antenore haleluya ikindi cya kabiri abantu bari mu gutwara ibiheko bamara gutwara ibiheko bagaheza abantu ameza barangiza guheza abantu ameza bakababwira ngo meza ya Bwana ese ni meza ya Bwana cyangwa ni sumu ya panya reka mbabwire hari abantu bazabanga kumwa ameza y'umuntu ngo ariko baramukeka yamwe ameza y'Imana nta muntu woyagatira wewe gusuye mufite intego yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wibuka urupfu rwiwe wibuka imibabaro ya Yesu habe niyo boziraraho bakarara ku meza bagahwera Imana niyo bavuze gusa ngo Mana hii ni mwili yako na hii ni damu yako biba birangiye Uba kujari ya bukena turarangije mureke ndangize tiyabarwe n'umwuka beneda ubu buzima turimo ubu buzima muzabuvamo mbabwishije ukuri ni muhumuri niyi bibazo ari byinshi ariko Yesu azahindura ubuzima yego ntimugire ngo nuko muzoguma abantu nibababona babacishe mu ijisho babakandagira alo hari Imana izikura abantu mu buzima jewe wababwira ndi impunzi naje yo kukibuye yo kiziba ikayenzi pageze imyaka ubuzima bwanje bwose bisho kuva nashatse 9 mu kwezi kwa 4 tariki zirangiye noneho twamaduhunga cage tuvuye muri byo turaza purene batwubakira inkambi ibishimbo bigasa n'ihema wagikoza bikabicatsi kibisi umugore atese imboga basigiza atati ni ihema reba neza ariko twarahumiwe ye kubwegera noneho haba ni mugoro bari gahindura ibara ariko buzima ye turahava batuzana ku kibuye duhitiranya gatare turahava tuja ku kibuye mu nkambi nahavuye ejo bundi maje nimba 2018 nimba ari nakangahe ubu ntuye Gisenyi kandi mbayeho neza Imana yangiriye neza Amen. Imana yapindura amateka gutya yamayubura agapaje mwene data yageze mu hanje ntiyameze neza Nanje nagezemo. ntiyameze neza Imana nukuri ko Imana ni mureke ubwo gusa ni mukanyirize titwabaga mu nkambi abagabo twabaga mu mapinusi mu misozi agatorero kagaterana twebwe tukazamuka tukagenda gusa bazureke tukagira gutya Imana umunsi umwe yabwiye umugabo umwe twagiye gusengera kuja hanze ariko Imana igira bazureke daho tugenda n'abagabo 9 cyangwa 10 barimo ba Samsoni barimo ba Saroti barimo na Patrick rwiyereka arabaza ese yagiye acitse no turasenga haza akagabo gafite isereri karakomanze ku butayu twari turi umuhungu umwe ari mu Bufaransa tese Patrick uyu nawe noneho yaratwerekwa ye tuzogenda hanze vuba ureke gusenga urino uracava mu ngambi uja handi ico gihe Imana izokugirira neza ukagenda wewe uragenda vuba 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 bose bajya twari kumwe nije gusimana yavuze ati wewe uracari bose bari muri Amerika ariko bagica nabo n'ibihumbi
habe no kumpamagara habe no kumbwira si abantu yemwe abantu twagoranywe reka mbabwire ukuri niyo mpamvu tutagomba kwiringira abantu bazabahemuka bazabibagirwa ariko mureke twiringira imana niyo imbaraga zacu nitwizera imana haleluya haleluya nimwakire ijambo ry'imana zamuka sha zamuka urakoze cyane uko ugatwaba ijoro ryabaye reka